much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadri ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then location or a coffee park junction. For number ne boisio, no one casa free. No more beyond that, and I'm moving casa me from one casa free. I bet you. About 2 months later, no man in Baha, I bet you 2 months. Woman, a too much GH, Fidie Cassie, and so Danny Diacase. We are your #1 loyal and credible channel. You will at the mamo abre any abribia. Now, Abesim form, now watching more and somewhat as a abobo at the abba, a drew a year, BIC, and as if you had said that it's a ninanum, ye bonny in our bed, Naya the ababa go a year a passonia chin, something in our srem, and ne abassa, and to say a fee, and I would do a video no ato a hanumo at the am. Nan ye, shall see a near a nuntinum, subscribe it, so when ye are not share for my a year for no one also and joining a year discussion. Ye said ye bear, said ye commono ebecono, who wants him bisabina, a foot will be dear now, person far and can a year discussion. No, also wait to me at the above to comment section or at the Amaya and I also yakin kind at the Amamo now, who betting so following on all the social media platforms. So now Abesim form, ya bought at the era and some no emo at diam. Bear now watching me and sign, corning nine moon rabusumi, mundi and it say, and somewhere yated and the year who ever a wood year, and then someone near echo so a year is sumase. And no now so Emma and Melbourne dipone name, not to say Ubefa over her, nay a chanipa and nam at the ha, Ubefa Hanajas in Nipeti, a chan, nipas in nature say, you punipano, not spare pass, no a boy on Malbecon, not just a year a be a home. Now, no, nam so ama a year the host of the 2 TV, the 6 show. What about Casa at their fun? Some no one who says say. Say a bit to me as for a year Abesim issue no ano. Ama no man united me ako one not all more a dip on the first summer a 20 me chadia. And yes, started the free a yes Sakawa boys and so I was say I Sakawa boys no. Obian a kwanya wa faso a yen in young commadia and also Obian a kwanya wa faso a dilly a nisika a DFA. Obi a year Richard dear and abba and I just want no the end the young who couldn't pay the chef fridge mo. Obi on my own couldn't find chef fridge mo. One of the just will cool and not just war Toma and it's an answer what the choir not just you couldn't pan any monoso. Yes, any pan any monoso. Now you're more the air, you're one more and young command the Eddie and your musica. And to see a per se as soon be any the percum name your man and say and fatan a 2 bit near Japan at them. Any entry a year Sakawa boys in now. One more a year will make you a moon and none and I'm so ever massa no my way a tour at me a champ. Now, yeah, twice so dear, not to say yes, spiritualist being so about one thing. About Becca a quanya or nam so a sea or pinphobia ni monosom, and the Emma politician be money to me Ediana Cunya. Now what she need us to see a better a moon as to come. Sakawa boy being so no so be revealing a quanya just no crampon. What pay a year or pin for a kuno just or yes, a wall corner. Now just a new kuno around the nuntinum went to me and quantas or much or what didn't some so a 2 a year again. Ninano, Yababro a year so our animal a same, and a jar or no so. Eku ono ankasa na yire na ebiem so ono so kokkosan no no ye ne ba ebe be kasa ye landlord nso so ebe be kasa ye e de efa hu eno so ye bedo eye emu asuko na ebiem nso so abrante be je so kutatuo na wo bontre ni nyina ye beka eye ho ensem na ebusuafo eno ntino na enya de ese menko a metimi atena eye makonya kasie yi eso na mapense ensem no emu eno nti ya to nsa e de afre eye enimdefo empanifo wo mo ka bia eye yie say ye no wo mo ememekọ eye adwen kromo e ne ye nhwe se ekwan be so na sa ne o ma we nyina eto ebetimi aye de etwa because ye sha enoma ego so dani da ye de ACC
so kame akwa yes woman was to me a dey show woman so woman mama sa nyoma be mrase ye che security agencies no kame akwa yes woman da e wo woman enwuma eso nuti no ye dudu na susu say IGP wone ne memu na woman so waka because the woman ye dey akwa yes agudi bi e na woman e dey sen e na woman so hunu esi efa no mu ne say modimbo bi e koso na ye hu ne sa na ntiabusiafo monka me ho na me fa eye mabedwafo emra ememe somo na wo hwe eye minsa enifa so dia na eye pastor Richard Obri Yabua na ewa megidi ye pansa mafe no mu na che aye sa de na ba wo tu kan kakra ne o ma binti no na che se nuti na no woni ye ntem na wasa ba de na che se ye ne no a na edi djuma na mensa benkum so de ene Empress and bakope ai omo ene enkofe ne dey me ne wo mo ebebo ewra eye ensem a ababeto yapno eso na chese ye di enkomodide no ahwehwe eye eso na enu nti na busua se dem di kan no mo comment no mo ma no embra wano emfa emai na no ye bia nsoso no wo mo ha idea wo mo enso ebebo ama na timi akoso na ye toa eye ensem no ana se ye ko ensem no emu edia na ye di efri ye papa Richard Obri Yabua eso ai odi4 bako epe odi4 said ya ensem ekoso ewo wo mayi emu no dodo na susu se ye Sakawa boys no ye nchi wo mu enyina na eno na be ma ye ewudie ne nyoma we enyina no eto etimi etwa because ene ubewu na je se we woda ye ka kasie mu abia enra wo hu no na je se wo sere wo 10 pesos oh mama 10 pesos in tonsio mama ye 2 cedis in pedua nindi within 2 weeks ubewu na je se ka na wo twie na wo mom krampo no ho adwuru se na na afa ye because den na wunya ye adwuma be na wanya watimi anya sika we etimi akwakoto ka enti Sakawa boys no na edi sa abone fosem ni nyina enti se ye pese ewudie ne nyoma no se ye pese to entwade a ye nchi Sakawa boys na pese mi musa se me na mede me wonche me se mi ku obi wonchi me se mi dia wo because of obi ewudi a wodi enti no o se ye mememe che me asemwe etasum sika me da se bebre okay yama etiefo ne ahwefo mo hwe nyina akwaba o too much ji omo joso do bi bia asibi okay sika yen konsem no so ye koso anu Sakawa for no boys no me susu se ne ebi mo suggest se yen che wo mo se ye pese awudie akunkum a ekoso nyina no etu ntwade a yen che wo mo no many be a yadwen okay e wo kwan bi so okay efi se ye hwe Ghana oman mu a mpanimfo ni binim ho no ma before crown sana ye be faw se ebia o ye pani e wo adwumakuo we se mu eno no etoro bi a yetimi eka kire wo se wo asset a wo nyina no declare me ye nhwe ojapade a wo nyina declare me ye nhwe because of sa gina bia na waba be gina o oman no de ya emu no enti sanya be ya dachi bi no ya nkohwe se enche bia na onya ho enche bia na wade ho oye niam bebre ebasa ebaburu enipa no timamufo no adwene eso nti yetimi ka se yen declare no asset sanya be ya niam bi asase se ekoche a yebehu se nipa we oba o ma we mu no owuwe ana oba adwumaku we se mu no ana position we no na owuwe na fe de eba no sai na prakope obinya no ho all of a sudden niam ku se o man no confess no enye se bi a owia bibi ayede afi ho na mu no ono ankasa de adwumade na ye saa kwan no so na me fin se me so mi susu se ye kase ye pese awudie ene akunkum eto entwa o man mu dia na ona suggest se Sakawa for boys no yanchi wo no me eho no me support wo yanchi wo mo fi se obu ho no ma overnight na otikel se no di kan no obu ho no ma onse da nwunu adwuma poten a oba amantem anu no oye 24 hours o shedem na so ade bia meka se onipa enya a owo so ode bobra no sa nipa no obi obi anso so ni madwuma poten a wo ye de na oni madwuma poten a wo ye na obehwe na kasa kese efia kese baby papa utimu se ombe spend billions of cedis amoma de akotena ho no na safo o mo ye de omo ete eni nti no se ye hwehwe nipa no mu na adwuma bi a oye bia no entimi en guarantee no ba bia wote efia wo team car wo niama o spend ya na wo se me fin se safo no wo se ye bomode na ye bo pin wo mo na yamfa wo no na ye hwehwe wo hu se mu e kwan be no mo fa so a
omutimi enya saa ajapade no cars no baby omote afie no saa ne ma no anya saa de a saa awudie no ebetimi akoso a ama ya nhwe yi a ya nche omo a ye nte ase da bia ebeti se we koso ebeti se we koso but se ye betimi ebopini wo mu na ya hwehwe wo mu nsem mu ye ne hu se no onipa we onya dwuma papa bia na so so nyama wo ye yi de eni kwa sen kan inside de e ka de a wo se timi e de ye che wo however se ye bopini wo mu so na ye hu se no enipa no wo ye dwuma okay na mo na dwuma no a wo ye no e de se ka wo dam efi a wo timu brono a wo tema ntamu a wo te e de se otena saa bia ho no mo a misusu se saa nipa no ye nya wo mo no mo nya adwuma mu guso mo ye de omo ye enti se ba se ona e ka se omo no nya adwen se ye nchi wo mo no me that is my point say if you show mu na ye hu adwuma poten a omo eye dia then they will have to be called upon na investigative come fa so omo nya de ya omo nya saa ajapade na cars no nyama omo ye de omo nya na mo no se if you show mu na ye chi wo mo so na ifim se no ye bo pini won da bi adwuma omo ye nti omo deserve say cars are omo driving no they have to be driving they are and you know say ye de ye jawo omo ye de jo odifo ye da eye wa no ase Empress said the odifo eken wa mama baba be hwehwe mu ma hu no se je se me nya adwuma bia ensusu me wo sa nyoma no na enyoma na me wo no eye se ye me yonko bi na wono ode ote ama no ne na twese ode esika na esende me na me de ye ya na enu nti no mo betimi agina so say because of say me nya adwuma bi enti no mo che me ama na ye because ade we de me nti ase mo nche me say me ku nipa obi na gwa koku ni nipa e na ono no mo ma so ni mu enti de nti na mo be ka say enti enu nti ni ye nche eye Sakawa fo nyina ansa no wo mo adwane ense mi wo so wadwe nche fa ho ne sen me nua ba me dase na me tia ahwefo nyina okay na onim bibi me nua ba sa asemwe ya eda ho no wo hu me ye me nwanwa se police fo twa fa ho because ye hwapa nipa nam na sa enipa part ho adwuma no nya Sakawa fo nko na de adwuma okay police fo na bi nso yusu bi because ebe you surprise say obi wo ho no kra boy no eton sa ne ma ne bi ma wo betimi asisu bia ka because of position police for na be use me say because of position un say position na ye pe wo wiase we mu no wa hu un so be the target esi na ni so say from constable e was am call her or some call IDP or some call inspector or some call say na ni nyina no ye wo nyame akwan wo ho so for wa he obetimi aka ene ye wo bronsam akwan so obetimi so afa so a udi benya di break ese e wo ye man Ghana we mu sankrofoni nyina won fa kwan papa so no won nyina betimi ayusu sa eniema na abrante na e won fridge no mu okay enye Sakawa fo nkwan na yusu nipa ho niema so what I say nti ye che na che se enye Sakawa fo nkwan na wasi ye chuo I was say ye hwehwe mu ba bia obi wo ho no ma sister ghetto boys ya fa no to say we share enye obi o ti ghetto nkwan na hwiwi obi wo ho a odani ka mu pa o ye doctor enso o hwiwi but ono no ye nkoto ni ghetto nti no ye mfa ne nka ho say o hwiwi sa na Sakawa fo no so de na akoye na Sakawa fo no obi e den kran no hu say we o ye Sakawa we onya Sakawa so what I say so for kasa no ka say ye hwehwem na se ye hu say nipa no na dwuma a oye no eda na kwan mu a ye nja no no nkonko ye na dwuma so what I say obeye den ehu sa niema na police for person wo ye enya dwuma keto enya dwuma keto a wo betimi aye na me ya meti ha men trust wo adentia because police ni betimi adchi obi a oye offense a who say asemwe de nipa so me say won say ye de ni tum but enu na nu na sane ya mani bill yeti Ghana ha enya nwanwa sa brand ya ya chi na enne akọ sign Sakawa fo aye be chichu me ka say Sakawa fo ade omo ye no omo ya ade o so what I say na evidence men kra no mo say oton ma Sakawa fo boys no so wa hu na Sakawa ni a o use computer na or this scamming obi no be dey hu say o use ni papa eka o kwa akọbọ ni search ade obenya ye computer any phones ahodro eno na ni asem no hu ni pa body part bia wo ho obeka say o use sa na man enu ntu be den obeche no so hu enya nwanwa se Ghana ha yete ya beti ane se sa ba mu wanu ye ya mani bill am ho free ene bill ho asem ya ba be mu dia na ne me kai mo se wo mo also second suspect a wo mo che no wo mo release no
So Oma releasing now, Oma for a information me ama metu just so maybe a we tin e releasing but one more can say or boa for a investigation ti enim de nti a one more releasing nti na just say wo nsem no enti sane ama we nyina no anka wo mo a ye betimi agye o madi a wo beboa ama ye hu nkrofofo no ye asofo omo de won wo ko hunhun ehunu ye eti won wo be hu no more than what police can see. Okay. Because police no the ono near when you no no de be adwuma. Okay. But as of on the ombe hu no spiritual. Okay. But almost so kra no ebi no kra mpo kan san Sakawa fo yi a ye hwehwe o machi wo. Enti se adwuma no so wo so wo be ye no wo be chichi nkrofo afa boy no I case ne ho de a enya wo se wo tra wata ben mu because omo use san ne ma no edos enya Sakawa nko ebe surprise wo se obi ye timamu ni men kase assemblyman bi wo ho obetimi ayusu sa ne ma ne bi. Okay. So you see ye dive in boy no issue na obi a ye be pick no say oye suspect no hu e be shock you what dreams susu da say ebetimi ye headmaster bi mpo a owo school bi mu enti Sakawa boys na omo de omani asi wo so no me ya kame aye some person mo divert issue no de fa baby. Oh okay. Enti mu wonya o ma dwen so mo ba be divert no na baby asam no da no one fa ho because a case bi ba na say ne me hu ni say wo ye case study na say e ya twa ko baby pe na wo say wo yi firi wo no bi o mani che baby say ni wo biti Ghana for but Ghana for say ye ni na te enti ne akoni nyina ye so ye hwem enti wonya adwuma no say ne adwuma te wo ye won hwehwe mu say ni wo be hu say boy no enipa na otwitwa de ahye ne fridge mu e dan no de ye ehwefo no oton e de ma wo. Okay. And if one better quarry, and if one better the sacrifice. So what you show me here, and yes, Sakawa for. Odifo, utie a year empress and then some more the to join the work Kenya, not to say, soft work and politicians can win dinner, one more chidia, then one more engine and as one for many see a year Sakawa for and Kwa so. When a year dream was up, I know so. A sap pepe, Sika. I am now. A fa baby no meka say on say senina an ekano empress an ekano or say you be surprised say one way ya ye beka say headmaster bi ati baby kra e bi no ko no de ye de odi in school ba say sa headmaster no ontimi anyinanim enko so okochi obi akum emu no say odi adwuma na so obi nsa. Okay. Nti sa adwuma na odi ahye obi nsa no ye nuan mo boy Sakawa fo ya ye kan ho de ya asem ya sa rich dia empress an kan ho asem yi ye hu se okura enipa pass hye ne fridge mu say obehwe mu no na opanin bi na e hye ase oton ye de ema won na ono a na fiti ya na o se wo ye sa adwuma no nti na wa ya che wo no ni se ya ndoso no a na wan kira onipa kra osoma no a ye be de ye. So therefore I am also saying say Sakawa for boys na dia e wo say yetimi edoso wo mu emu yi e wo mu ne nam so be hu wo mu e hye wo mu di dwuma no. That is it because on see bank manager bi ati ebia any other bank bi o say suit o tin car mu o tin air condition mu. It's very difficult say obeka say onipa we dia na wo say we dia wo ukunipa. So therefore why employ obi. Okay. And these are the Sakawa boys you are saying. Say ya che wo mo a say ya mpasa bank manager bi kan ho say ya mpasa e bi a headmaster bi mpo ya eti baby police official bi ti baby military official bi opanimu bi top hierarchy bi ti baby a omo ye de omo hyase a ye nya che say nipa no pe obekire but in force the wadwane no won ani la bi a wo ye de okote nti ye che say nipa no ye suspect say no akwa we ade we a wo ye die ye e bi a obi inside e hyase a ye che no betima che sika we efi a metim sesi e yo before me got na fi ho no me ko fi ho no me te say na Nigeria guys bi enete ho. Okay. Because of Nigeria guys o muti fi ho no munti na efi ho na asojafo e patrol no mo anadu bia o mo tata o ma mo mutu fi ho. Okay. Because anopa they are in the house. Every day they are in the house. Nti enkrofo na omo area mo no suspect say nkofo we dey dwuma se no mo ye dey ye tata omo na mpa ye hu say dwuma se no mo dey omo ye dey omo to fi ho omo nti sa Sakawa boys for no dey me gidi pa say omo emma say ye nchi omo no dey sika ye nchi wono asa say
ya hwehwe san kofo no adwuma potin bi omo ye de omo eye no na so nyama bia ye de bobra omo ye de omo wo bie no ye che omo a onipa kro a wo soma omo a omo di sa adwuma no obetima ye den a kire. Okay, na odifo who ne say ye police ye adwuma no wo mo enhu wo mo adwuma so nti say asofo no membe ye say de na anaken o ka say ye aposifo no be ko no ankrampo bi no wo kan ho ebi omo de omo hu ani de ne so asofo de mo hu ye hu mo e de nti say ye be chi ana say ye be hu no wo mo di bone na ne nka asofo mo emboa no one no enso so ye adwen wo sa side no. Sika hwe minim osofo bi wo dome kwabenya. Okay. Ono ankasa obo mpa ye Sakawa for boys no. Oh, masa na me kai. Yes. Oye we no. Okay. Ono de wagye to mi so ne de Sakawa for boys. Eno no mo eye adwuma. Onse nya me de wonsem nti so nipa na ba nkwa de won ti pa mo ni inflation. Won mi pa mo ni inflation wa. Ah se me yeso fo nkwa de nya me say. Na ya wa ba ma de mo yefo na nipa no so ye Sakawa nkwa de won ti mi nka say nu nti no wo pa mo no. E bia na from that day no obesakra. Enti anu ti no ye nka tell. Onu bompa ya ne boa mo mo nyesika ne da fa won kwati kwan so nyesika no mo ma ni bi. Ti say ye chekra ba so for ne nkwachi ni bro. Na ye ja no. Ayo. Odi for to awon sem so. Oh sika nti de make kan say osofo no anka o tu ne ho asi wo say wo ye Sakawa sofo oboa boys no. Adaya obuo nipa no onipa no betimi anya sika ama odi sika no abasori. Okay. Ama ogya nyamabone a wo ye de oye. Na won ne ka che wo say obi nya sika obetimi agya nyamabone a wo ye. Na be gya nyamabone a me ya aye Kristo amahu no. Eni sika aba me de ya aba me nsem. Nti se ye ka se ya ma asofo obi emmira mu na omo de omo osunsun aniwa na omo assist police a those days no sika enei dispensation we ni ho because gwan the days no na asofo ene ahemfo ene wuli de ya oman but ene sa era no aye de twam oh nti nka ya pass nke be ka se asofo nya de emmira mu na omo ma give a helping hand to the police. I mean, no, Omuntimian fish, yeah, Omuntimian fish out, Sakawa for boys, Empower Mumpo Sunsumu, Omudia drew, and ya who drew one man not as a wire. It's a TV. A TV will have to mother be so for crying. So for crying. So for when one so for you, I want you that. One was in Sababa by wire. Oh, sir, Massama, the kind of police for there was so much trouble sheep. Okay. That's what my say to my dream and Sakawa for. Boy, now your chin, not on your Sakawa boy. Or your coach. Okay. On your Sakawa your footballer. Or your footballer. So, so thank you. And it's any person, I dream the Baba white dream say, oh dear, Musa, and yes, Obi can say me who Sakolay, and any person sin now. And then I'm some more copy and if you want man. I can't dream him, mother. As some cranny woman said, news need be a mechanic crossing. Now, boy, now cracker who been a wash shakola. O ka ho bi no wa shakola. Say dey wiase ne tie. Enti no mfo wani mu se, hwe ye ko bi ene dan no. Na dan na ogire mu akonwa esi ho krampo mi nua nya recheche no. Nya kono. Enya recheche hwe fridge pa. Enipa na mu hihye mu. Wa hwe fridge ya. But say oye Sakawa, Sakawa form. Wo sika ne ba, wo to ne ma kese akese. Okay. Say na me ka say yenti asofo ni nisa. Asofo bi wo ha young boy 20 years, 18 years. Minimum smallest boy be a when you're 21 years say so your apostle. And now we shall call or demu a minua ube chane. And to some crofoni na we bisa the members yes. Okay. Baby oya sorry na cry no sister obi uncompleted building. And no the canopy necessary. But also your apostle. Shall call or demu. And pabo e ye shano. Phones are or use any idea na we run them crompa minua umpie bi. Nko pede woni dem. Now she members I won't do 50. Na owo sa niema we onsin Sakawa boy onsin Sakawa boy enti police for one thing was she no one nya say no focus wa Sakawa for no kwan so nti na je say on so wo mu yi wo mani so free Sakawa for no so dia na say wonu so so obi say ye free so dia na say wonu so ye na there be one thing neutral say ye kwana say sa kronum honom obi bia ye behu say wonnya dwuma papa bi wunya juma ye hu se juma wo ye ni na ye tua o ka wakatua no enam wakatua so betimi ato sei wo betimi anya sei sa nkrofo no ye be ye wo hu enhwehwemu eno de meti ase okay wo ye ne sa de meti ase
because obi okra ot market market no oton jene no oton no krampo nya say jene one bag no offer okofa no konkwachi konko no abeton enso no wasi fie enti sankrofo no ba ha say wa yesusu ache o kan medi aton but yenya sankrofo nyina ho hwehwemu na ye hu say dwuma a wo ye no eni ejapade a wanya wo mu no ekọ ne saade a meti ase na sa wo pick one people say sankrofo we na me di mani target you na ma chase on dey na me police for nyadwen yo na odifo eya Sakawa man bia wono nso so no chese ye so ni mu wode ne nsam atudwa na chese ono dey apemfo na wode nani esi wo mo eso no ye na adwen se chese wo hu pemfo bi na wakọ to ahye ne so wanya baako ye ka chenso fa apemfo mienu emra na ohia wo na wanyem a wo de ane se ne nya wo to hye wo so ne ne enikan ya so no wo yefun na chese wo de se kan yasima pai na wo yi uba ne de ko uba na wo hia won pese wakọ wo akwada ne wo pa akwada na hye yefun mo no ankasa pai yi na ade na chese wo de kom na eno na wonam so a chese wo kokopie mu e wo maami efie na ka chese wo ye na adwen se wo kọ na wakọ di maami bone na chese nyame a won pe bone na chese maami wo ni kunu na wo honum ene ni kunu ne te se a obi nkrofo ni nuanu matena se edidi awie a wo mo kokowura inside no te se ase obi de sekan esa ni nuanu na wo pia kwakwahwe a wo hu se chese abrante yi na chese wo be ne nimbi katento wo wura dem tu punu abrante yi pushi punu wo hwe ya punu no wontimi wura mu no window ene wo start ene chese wo tetete net nan ketenkete ye na chese ko wo bo edi ewura eye ho no chese papa na adwen ye ntem no ma ne yire no ene ne na ne ba na wo ne yire a wonyem no ne ba wo no chese wo mu edwane ye ene chese wo opie ye no bebe face abrante no wo echire worum na abrante ni chema na chese nipakum no de enye nne ene wo start ye wo kumpa na wo kumu ana chese wo no wo de ye ne nyankoma de na wo hwe be ma yi ho ne ye bia wo de gina wo no mo wutimi wo se chese anka at least okuni pade ye yi nyina nka wonye sika o anase wonhu se o we de okuni pa na wo de ye ne hu ye na so ne hu ne ye bia wo de esi eye ehonom no eno ti na ama dodo na ka se ube hunu eye nipa no se nipa wei wo bi wo honom a wo kuni papa na so hu ne ye bia wo de gina wonom a wonfa enyeden ensusu eye eno no na eno ne sa no so be nam so na se kwan pe so na posifo de be hunu se we ensusu odi bonefosem no ebi sika me da se bebre me ka bibi wo anti and dia o ka impress and dia o ka utimi de ka ho osofo bi o 21 oso ya apostle ebi kwa na members enu 70 but wo hwe ka sa wo dam bi a wo te fun se wo kra no ma menye bibi kakra wa ha sometimes aya na oname so bless wa aya na independent o members ni dia ya eso obu ho no ma na members 20 30 but ebia oname afa ne nsa so obobo mpa ye bi amankofu bi ma ebia mo outside nte bia mo blessing no the blessing ye chi no ne ehwehwe ma ye be hu the blessing ebi kra ne niam bia wo no ho kra ye so say ye kasa bia ne ntade hye kro bitimi sande obi timi sande bi ni be very good nti oni dia ne turu bia etimi ye de etimi but ebi wo no mo so so a as say ye kan yen ono so so efa kwati kwa bi so e de asofodie no so aye de akata so no no so eye de eye niema ti se ne ante an sa impress one ka se impressan e ka so wo kwa otomako bia otom jene wasifie obetimi di sa jene ton akata so na enso so na onani ba bia nsika aye de efi se ne be ya ye nka se onipa wote hokwa enso aye de wasi danti ene onton kokobi onton jene bi makobi na obi ahu so oye de okoye de okoba na enso so no on de odi konti a oye de onya nsika bi sa afo ne nyenye de yendo so do so de ya omudi ya emu now come back to sika o question na obusa se sa nipa no ye be ye dan hu se ade we potin oye de na oye sika hembre bi na mi kokuma se na car na mitimu no car no etu ya ko na nima nche ne du baby na police for ejina car na onim se police for ejina car no mo se omo boy en search awo car ni omo yi obi asie edu mi so no mi seat na mete so no ane last seat no nti mi seat ni na the next seat so I dey ni twatwo aba very good na one guy beat him in chain police ni bo wura car ni mu apɛ na o throw torchlight na o de to boy no eso okay before the no more car ni nyina asi form ba me o ma mansi okay ona e wo chire nyina o mu nyina asi me nkoa na me ne boy ni te no seat ni so no o te me nchen sei no me o ma mansi okay no ka sa boy ni nsi
Come you see no say that be tenase. Na tenase. Me tenase na pe e na oto torchlight. Or the two baby and boy and we I tell you. Then I am one said, no, your police need one ma, they have been trained and trained well. And yes, if you're moving so draw, but what the me and Cassa me and Cassa me. Now, we say, I don't want to see addressing one, Miami who decent, no. But your principal one ma, your train 1 year pass, 1 year careful. Omede, who say now where they say now here. Now I feel Michelle Bonham who say as a boy no the dressing, the whole the two or the lines you got to the papa boy be basa and the police need no bad the never walk sura and never be a mutim who said no nipa way on now me or betima nipa bonini no nti east a one way there or much and police for no I will choir or mutim this study on nipa. And who say onipa we obetima dia ya onipa bonini and it come for so on be no and say sika sometimes obo no ma ne obeya no ho kwan obefa so a oni nipa ebe kasa obe kwan obefa so a usia no a obeya ne ho ne kasa ya ne niama ye bi no ebe ma police ni ne mu hu se no onipa wo dia ya onipa bonini obo so kwan so no so se unso nya dai enti police for ne de come for so mo say onipa bi a unso na mo no ma na say you duty say ukosin na men so no kwan a oye de wote na appearance because he got appearance are deceptive sure enti mumye momode ha na yem pin krofo a yemu so onipa we ha wona mi ni kwa so oye de onam ha no na say e wasem bi no so ye kire ne de ni ebusa na wo say ye de ebusa na you say no onipa bonini onipa we oye papa okay your empress yeah share yeah second suspect I just say you so ni mu asese aposifo ejanui a wo mo me kan hwe say bia wa boa wo mo at least wo matimi anya e bia say ni ye no nti na sese wo mo eja no eno na nam so amadodo na e ka say na che say aposifo na ka hu bi ana say e ba na security agencies na wo mo ka hu bi na mo abonefo sem no e do so e wo man mu because ade no waso nipa ni mu awi a wonim say ana wanya wo hunu say o nipa we wo ye prime suspect o ka we hu say ye de sika bebe sha ase ana eno anu no wo mo ayeden age na o madane eye nsa na ye ja nipa no entu wo mo ka hu na amabonefo sem no ayeden e ko so isa so obi enim say oh at least ana after ye cheme nkwade a me dwedwe ma na me pepanyi bi ma no ebe be ka e de ma me ye beja me nso so wadwen fa ho ene se hu ni sa aposifo ne ka ho bi ana ase den oh e ho no de me nua ba se onipa widi ni wo hu se ye chi na pe boy no the way I osifa ya ade na sifa fa obetimi di nipa bebre afra ah sankrofo ne innocent obetimi di nipa bebre afra omo ye innocent e bi kura kwa na wo hu ye nahi okay sa ebia na wo di ni boni kwan bi so anasa abra ye chi no bo aye bo no ebia osite wo se wo bo ni bi pa ma ne kan enti na me so mema ya chew na me wo so ya chew enti ya chew sa na police for ye nhwehwemu na se ne okan emfa kwa mu ni mu hwe onso ye beba o search na se ye hwehwe ne ma ye hu se wo ye timi jai na eno sa no so mo fa nipa ni di ntudwa eya na meje eho ne tu se ebia na nipa ni dipre bi ana se position bi ebetimi ama se nipa no kre bi o ya kola on do empepen so a sa na fe ye sa wono so enti sa ne ma no hwehwe mu nyina wo right se wodi nipa ni di betudwa na Ghana fo nso ye nim nsam ka enti all right se wodi nipa ni di betudwa ana se won fa nipa ni di enya den entudwa enti so ahwe sa ne ma nim nyina na se unhu ni fia yetimi jao ma wo until say nipa boni ni nankasa no ye bechi no enti no me gidi say police for na ye won hwehwe mu ahu say sa na nipa no etie na omo eho kro na so no ye betimi ati nipa na obi betimi akoka say oh nipa so mesi de me hu nipa ja no na ontimi nye sa ano so wo ho ye say ye defend obi ye be ohin no wo ho kra betimi defend nipa ni say ebia na ne wo fa ase ne ba enti mu ja no ma me na nipa so mesi de ontimi nye esi da esi baby am hu we na esi ade ne ye de asi sa de na na ye no na ye say se me ba ne ya chi no emfa hu ni sika me wo
was a man who quite say, and Brano need oh, some mamma who quite a me rem, say, Yenji me banamara, Munya me banamame, Nani or non sono, elf sans and a humanistic and brains in the man or bed, penny be or met me at all. Per misika, na ye jai me bano mo abano. Unse memboa society no. Akwala ne future no so memboa no. But se me makwan na mra no ni dia. Obekọ na se opa obesua bibi aye den afiri mu. Enipa bebre ko prison ba ya abode foforo. Bebre na ya na ye nwanwa omo mo ko be nyina ba ya asofo. Se wo de be kata so. No ma se ya di boni ana se asofo na o hu ye wa hia na. Da bi wo hu nye me. Na de ntina obo ma chi se. Ite se me asofo ma mi. Ayo. Wo hu nye me. Wo hu nye me. Na mo mu se mostly no say na kamia ye say a Christopher no. Ye de boni ye de ye Christo so no kata ye nim na ye di boni e wo sumase. Enti no say nipa sa no ma ne kwana so ba obetimi a change in life no wa beta no abaye nipa titru bi ye wo nipa bebre wo man Ghana ha no mo makọ prison aba enso yes to yamfa bulldog ye chi na how many times but okoba bi access to oye na juma enya sa enti si ya chi ba na si ya chi hu nipa bi amakwan na police fon fa ne fam na mra ni na sa wudi usika ne ade akoto na hu say ene ode aye obi ochina wo ankasa no be sa yo empress ye beda wase na commenter aba na chese wo so for we obi busa wo eye ensem bi nti ne ye bekan na waye nipa no ano link up city e dia wo de e buy or say how many works or company has the government opened in the country for the youth to work? Answer me, prophet. And Ibemus will say, prophet, I don't support you. I support the lady. You have spoken well. Okay. Yeah, Capo, Gino, Edia, what they ever say, they should not allow them to escape. Okay, I'd say, yeah, link up city. So they'll say, please, who is a Sakawa boy? Some of the so-called prophets and pastors are part of the killing going on in Ghana here. Prophet, why are you defending wrong man of God? Busianfo na only for we there as and something na dey to the man was say an djuma sign na wo man na say mpedifo no ebie dia ma mabunu no a eno nti no chese ye kasa na mabunu no ye che wo mo bigo djuma ni ho no na nti na mabunu no e de wo mo e hyemu nti we dey osi yi na no e de ma no nti we dey wa wuti bi nti anu ye no enko bila sisika mamu mayem fa ya dwene enkosi su se me free University of Ghana aba nti e wo se o man no government no ene padwuma ye de emame onipa growing up na kasa no that was bibi wo mu a obetimi aye de aye nti entra no mo na nkase government emie bi adwuma na ukwa abrochire companies bebre na omo wadwuma ye na ye ba ye ha de adwuma ne eni ya ani nti ana youth no engage and so omo indulge omo themselves in sa juma no yes I understand some of them they are genuine concerns but mama my nyina eno so enka se adwuma ni ho no nti e wo se ye fa illegal way bi na yetimi ade edididi because onipa do be gu ni ne e cha ba ye de bitwa adwuma bia wo sabe som se o ye no entimi ama wunua bi ehu enkyere no se pia water na so ton so okogina kwan na koton PK so okona ide na koton because you are not onkofo bo no mu gina sa kwan no omo be university sika me o SS no me teacher no che me government na of University of Cape Coast na buy sika sa teacher no national service na oni obi a wo hwe no but oni obeton pan no awo Agona station Agona Jamase no obeto oton pan no obechira bi wi a anwumre no na okoje pan no abechi station no ye de no oton ana na wan ka se obi a ofinish o ye national service o ya man nipa na say one but o ye bi de ye de e support no nti man nka se adwuma ni de ya o man ni nti e be fa kwamba no so aye de e de adwuma ni o man ni but wan ka sa obetima create adwuma aye de e de ama yo na ede ye toa ensem no eso a ye spiritualist adidin ede Mr Felix ansa a chese dodo na enim ne se ye the ghosty wo appear ewo ye onua TV na no ada na chese wone Captain Smart etwetwen ye enkomo ede efa ye secret behind spiritual ritual matters no ehun na wodi nsem bi etu edwa abusuafo
wakasa ewie ye no dodo na se we die e wo se yenso ni mu na che se aban no wo mo entwe na so se emfa won se wasakra e de abakristo so mu wadi bone no nko a e de ye ntwe na so e wo ho na nsem wodi etu edwa no ebusuafo wodi tu dwa na che so wo kire mu a ye December bosumi etwam that was a year 2016 no emu ho no wodi bone bi ma che se December bia edura na okaya na che se odi ho yaw eye ne yapan eye ene sen ya wo se ene se wo boa eye politician bi na che se wo pe eye akonwa edi na che se wo pe dibre bi na ehu be hia se je so ne nkofo na e compete e wo ehum na no na che se wo bebe ba na so eye so satan na che so ye spiritualist nti wo ba na so eye so ka che ne se wenku ade de wo betimi aya ene se ye besie wo pemfo animu no eso ayo obesie wo pemfo animu no eso na no na wodi tuja no se chese wo mo kokopɛ wo pemfo na chese aka bosome ba akon na chese wo awo awia enesa wo mo chichire maami yi etutu amna na chese wo mo de maami ka maami hyemu ekata anwa de anwa kata ne so chese wo mo ku maami no eyeden animu no eso na no na chese wo tena se na wo dwen ho a wodi ya opan odo se wasakra enso wodi ho eya opan because Christmas be dru bia na saa eye enkaye no ababa besi eye niti na no we busa na sa dodo na ekasem the fact is wasesa no krampo no still asotwe se na fata ne yemfa emma no odi for wadwen chefa ensem no ho no anything all right sika say onipa no odi ne dwuma nyina ebi kra se ne ye kan ebi ana panimu bi enim na so pani no nim ti no ko no kokode sa now sa opani ene ebi ameka se wanya ne ho ayede awie okay ana we no e ba bonten e be ka se because of that ninti na hanten but any why de wasesa sika se ya ntimi anchi no wo act no so a na enei wo so wasesen ukochi nipa no wan enipa sese wasesa wagya nya mabone a wo ye de o ye nyina se ye betimi achi no se ye busebusa ne nsem nya hwe ne nsem mu se ebia ono susu entry ni obi okay ama ono ni ho no obi abehye na nan a wo ya saade ya sa adwuma o china na wo china sane be ya obetimi afishe sankofo nde ya out okay but say wan kan sa se ono so training nkofo bi wo system ni mu nti ono kwa betimi aboa ama afishe sankofo nde ya out na wo se enei wasesa wasa china wi wo so de ho ma de ya ono ma Kristo sa ye kwa china sa eniama oye no ogusu eye biemu a na ye chiro de a na betimi de na de ama ban no ase say wo so wasesa ati say obi aye robbery na wo say wasesa wan chi no ono bra ogusu a odidi ya odi dwuma no se bra ogusu odi dwuma no na wo chi ne de a na bo hu say anipa ya chi no de wo kwa bi o say de ne de ene abone no ye be dia che say onipa na sesa no so hu de ya so hu Kristo yi de the feel say we see Yesu moja no etimi apepa boni bia. It doesn't matter the degree of your sin. Okay. The blood is able to wash them away. And into no the law onankopon mra so supreme than if yase dia ya. Even though some of the laws no are govern your home anymore, some of them were being coined from the Bible. But at the same time no so no oba with dia with grace. Okay. Paul so ka say edinti adom ninti yankoso nya bone oti ase na yankasa adom de adom ninti ana da bi but we dey papa na sem no wasachira wasesa oti ne ho afini ama ne mfasa anyina de ya eho na obehu Kristo enti wuchi na enye ye on the act ne nke so ye de ye chi no but ya nchi no some of the act no bi ehu no enti afei na waba beka enti sikase obi a wo se ye chi no yankochi yampi no Empress I'm pinning the action. Say the area man and I have abandoned some to say it was in December I sacrificed a pregnant woman who was about to give birth for one of a renowned politician and he won the election. Now that I am a Christian, I cry every December when I recall how I buried the pregnant woman with her naked eyes into the soil. I feel pity for myself. Ritual murder is not good for everyone to engage in. I kill a lot of people those days. Now, and no wababe can same way said the for can say, Yanchi no the act in intino, Yanyai a year or no, na MP no na young one watches, MP no so no, say or no, so Yanchin in the act, it say,
de wadi bone a watimi abie na no aka se medi bone ne ye gya na dia me a ye de ye boa me ma me di akonya na na se ye boa me ma me nya yi no me mom na ye mama che me de se me ka asem bia enti wo ne na ya adwen me nua ya me ya pa se daddy ti hana asem we nka o kan me expect so obesane tons kaba mu adentia aba opin for pan we sie nanimu no aka ne 1 month na wawo onya sundue se asundue na woni enti na ama wa be Kristo ni to oda so okay hu se meti he o ka story na nam se asanka na me na me ya IGP wo Accra hanoma wo hu anka before na no besi no na medru wo na wadru eso se wakasa wi anya no hu firi wa kofi o se we wa no mu confession one waka we me hear evidence one boni a wadi na waka enti mechill okay sister amafo die wu wo man mu twa watimi aka opinfo yi de oye ma MP ni wahu na wo fi se MP ni koye no so kai na nko beba beka okay se MP ni kai no ana se MP ni promise so de man no na MP ni di so abesi dan akese de amano ama ne filia anho beka enko ye mani ndi na okay wa forget no konfo kura hu se MP se wa be Kristo ni wa ya den why Kristo ni oh ya say you Befor say wasesa kra de kakra wo Befor say wasesa kakra wo sister anema amanfo ye no wahu say no first no tama yen yesusu na ye ba no e hardly mimi krom say baby am fi achembe bro den say nka abehu konfo na nka ye wo festival bi a ye di eduru ho na konfo nyina be hia ansa na ye ho ye hu say so konfo ni so konfo sa program na na mimi ko hu konfo nka mi hu bi da but enei omu nyina tie gu social media yi so omu nyina wo phone lines a wo different and normal ye billboard konfo nya billboard why ye billboard konfo ya billboard so anka konfo nya den enye wo hwe ne akoso bebre na menua ba akonfo no say so ma brand wo mo wiasiri ba bia ko no one brand hu yi a enye den enye ji aya branden one brand hu yi a enye yi menua no se wa akonfo no se wa sesa na mom sesa wa sesa me dem nim say nipa moja de wo kengu a aba onna enfa hu no sakraye o se wa sesa nti we IGP enkonkon chi no yenche no ahona na wasa ka captain friend ya de hand of begu ni nsa kwato na no atwa ne sotoro ba ko owi anu aha say sorry me so ma sesa se de nipa ye no ye di ewu ye wi ayese ya sesa enti anu sesa no so se wa sesa by martha anu de obenya sister me boile se wa sesa hu sakraye enya no hu pa na o ka no so wanya nyame nso de beche no by asotwe dia wo se won face bi e wo so face asotwe hwe waku nipa mienu e bi kra na opinfo no kwenta fo miensa na ni yanti ha na obi awo 11 enti say 11 nipa he na waku aside ni oye ma MP na no waka no ne onye no so e wo ho de e nipa na ma watwitwa ne ade nipa body part ne ade e wo say sister odie odifo say wo ka say yenche eye politician no ono de say ono na okay wo baaye e na wo ka kire ne say e na wa na wo ko ye na akokopɛ wo pemfo no enya ono politician no e na kopɛ wo pemfo no de bayo ma ba wa so ye eso wa ka kire me say ansa na wo benya akonya metiso menya akonya metiso yi e na agisem mesie eye wo pemfo e na wa wo ka kire me say oh okay wo be kwa ye na wo de aba intende ehia ne se ne enioma kakra bi na esisi ka na metua wo be pa eye wo boys enti se nyame na me course ni nanim na me kokopɛ eye wo pemfo ne de ba enti na politician ususu say yenche eye eno sika me susu say yenche politician no because onimpa okonfo no then okay no onim say we na me se me ye de me ya ma okay no ka kire wo mpa nso se obe ya ade na ma wa agi se wo de opimfo ehun ade na ye de na ye sika obi no no ma okwadro so akopemwa a okonfo no ene wo entena se enka ne ma aye de ewu okay ntina me ka se politician no aye on na ye the master planner e wo sa na we de ehun otie oni negotiate sika wo so ogi nyina otimi ye etua de ma ana unim se wo so okopɛ opemfo aye de ekum okodi ewu se na wo mrase bedani pa wo bia wo pɛ na hye bedani wo bɛ hye mra de aye de ade ama ye no metimamufo ne aye de ye mbaka ne be de e be di so no wo okɔ obi wo na nipa na ka kyerɛ wo se ade se wo kum obi a wo ankasa de ampo na wo san ka wo san ka ntampa na odi bi ka firi ho na wo bɛ kyerɛ se okonfo bi hye asoya ha on de okɔ ne nkyɛ wo se nipa
phone or the Juma. Okay. Nanka wo kra wo politician what mama head am yache. But what can you answer? Why you dear man obey and why they? Why you am a wakunya when you okay. So therefore, who can be a mass and a moon in a course? Until I say a day, Yachen politician. Me didn't tell me because or so was such a say I could tell own I mean sem. Bible said not yen Christo bu yam fum so nyina ya de obunani gu yam fum so nyina de ya eso according to the book of Acts. Oh, but ne ya ba be hu yi de o se ne o se nipa nyina se nipa nyina de ensesa. Oh, enti ensesa ya ne de eye de ewo ho. Obesesa nanso so boni no ho asotwe de onsa ba ye de onsa be ka. Afro nankopon de ya enche a ni kwan se onipa na o ye de otwe maso. Okay. Oh, enti ma nka say oh, e wo se oma ne mra anye de enso ni mu na what of ema omusu nyinsan a omunso so enunu nuro omunso so ekun kwada no e wa bra omunso so de enti ma wiase. Okay. Opemfo na yete ye ne ye hu dwiri ye eye nwanwa eye bibibi wajaya madina anyini. Okay. But we there of taking seed na eye nipa. Okay. Wono so anumadu ayede anyina to agu obo akwa atenemans obeyi akwa na baba bonte na akwa ne wonsa o wani o say but obedi obi ku ono so e. Okay. Nti say yes ye kasa fetish speech no achopemfo bi asie na nimu no so e na ye bibi dia e ma politician ya na ye nkwache no so ne nsesa dia ya emumpo dia e na apemfo a sorry e ma omunso so etimi ni mema have sexual intercourse omunso ye defa nyinsen na mema e make attempt so metimi adwane e ja wo mo na fawi nti omunso di ye ekoyi de atugo no ye nim Ghana ha hospital a omunso so alliance so omo ye de abortion e na sa for no so omunso ye de ye nche wo. So because osofo na anak sa okonfo na oso asesa ne de ye nya na lafu nya de emano na se ye betimi amonita ne se sa asem na oka no anya kataso mu aso bi enye na yi because of say nkofo a ekunkum nipa ya chechi wo munti ana o suro se ene wono so asesa na se ye sakra ya de ya pa de a ye nya de ye nya no ni nyankopon nya de but ye kataso mu aso bi dia ene na wa be kasa nanso ye nkoso anya de emonita no very yo na Empress we dey mean say dey so for kan you person won ka bibi na we ansa na we ka bibi asoso enti na say o man ya yetimu no so obi ka asem a eni kwase ye di na asem no echi ana because obi wo ono mo wetimi ba bonten no abeka an e na me ma yese enu ntima sesa ana say me yese nyame adum ntima sesa enti because of say nipa na sesa enti no eni kwanse asotwe ese never time ye de ema wo mo de a na eni ese wo bi ba bonte be kasa say eni kwanse ye fa nipa no asem edidi dwuma because ye kokota na say ye bibia ana police ni e ba be chewo krampo e wo bibi wo timi ka cho say kanwanu tum na de wo be kan no ye betimi a use it against you in the court of law na we de nipa na kasa ba bonte aba be kasa no waka we adenti na no de yentimi use no nsa no e against no e mamra no ene no enye den eniye me nua ba papa no na asem yetimi chi no na yesa Ghana ha no niam bebre yebu ye ni guso ene sese aba fonten tan so obi atimi ye ne ope utimi tena ofi etina oba bi ekka ne ope because me ntwa no last time ye abrante bi di camera si nanim ai mo man na my emergency and mo de mo pe iPhones mu yense ne so ye be kum ne so ya da ba I was say ya ka mu I was say ya che no san niam bi say no sister I was said Ghana wa ho ye koye nim na ye nim na ye be ko no hwe papa na asem obeka ye konfo na asem so se wasesa obi nso no asua de ewo okay asem so foti ha obeka tro say words are very powerful sure asem e free ye num ba e ye very powerful ne ye te ha ye ken obi hwe ye osua de ewo obi hwe ye ono so di ankro on fa ni serious enti konfo ni de na ote ye no obeka ye no one captain smart ye conversation obi etie wafa obetu na mo wate se power bi wo be bi a wo ya pemfo ya ebe ye amount enti no e bia no kwa ya je ne nkokọ wo hu se nipa na odi akokọ no ti oye na agro bi e na odi enti wo se nipa opemfo de no de eye super onu ni supreme no e na odi opemfo de ye no na o kan se nipa no wasesa nti wasesa no de e wo se wasesa sa na sofo kan wasesa
Into once a son, yen shoe, and but MP no, the yen yen one watching because on no only Mumbrano. Okay. And I work with Murano so, and walk up Waboni Panepa, and walk off any Panaba. So, or the MP needing to message your chip upon our MP news on Naka. What friend says Zacchaeus. Yes, Christo by a young Zacchaeus society. And any Drew Bible. I and yes, Christo by your society. Deben na Yesu Christo catch and say one year. Or see, Wabo, my pony na on your day. Not Adentia. And I Yesu Christo a year, because I wouldn't know who will be one. I dear na would see more bonnet. I would know. I was so no free in name. Okay. None what tinny be what prano ni bibia, wouldn't ni pana dear man. Your set chopper was all panicho. Near your said, you know, dear man, nothing one has away day. Why you free? So you are down now. A do December or Kaya or Brepa. Now you're shin on a kind of wanka. And my ya bono one I do the zoom. Oh no. Na kana wanka ento ade be say December no yet am for do many Christmas na wa pretending na Yesu Christo awoda say so your Christo and Yesu Christo awoda na man for kwa sorry na de ye put mu wo fi say easy e was say asotwe a ese fata no of fam we are afedu December or down obada because of say onya sa asotwe ni ntino e no da won na oda won na asotwe ni be ma oda obeda of we are say na afi won say what you did was no it is say asotwe nti you are free to go adekodi a e ma ne nna no e be ja no adekodi na twen say ya ba twe na so ansa na oda wada yo adekodi na e twen say ya be twe na so ansa na wada na ebusiafo aya to aso dia na je say akwada ni din ede eye makela wodin simbi bebe tudwa efa ekwan a je say wonu ankasa ya ne papa woni na etie ekun ne maame a che say wo wie papa ni wie okokosan eye ne hum na wodin sam no etu edwade abusuafo wo buruburu eye ebiso nyini nyina na ebetimi ama mo abo etie ya ye twakakra bia mo betie na so ebi wo hon ma mo ma me kwan na me nkenkan emfa ema mo ne kenkan bia na ne akotie abaya no so enu masem no ebie enso so ede atoa so say it was around 8 p.m. when my auntie called me from school to come and sleep with her at the house. When I got to the house, I saw her fighting with her husband, but I greeted them and went inside the room to reset. She came to call me around 9 p.m. and told me to come and sleep beside her in the room because she would go to her mother's village as she had done. Her husband was still fighting with her at that time. My auntie had a call, and when her husband saw it was a man's voice, he started insulting her and later threatened to kill her. Around 1:30 a.m. at dawn, he backed into the room with a machete. He cut off my mother's ears and forced her to chew them before butchering her to death. I was afraid, so I ran outside to call for help, but he put my auntie in a sack after killing her. We ane eye nensa mu ache se wodi atu eye edwa ache se ja wonu ankasa ku ne yire ache se wo wie ye no ankasa kokko hange ne ho no ankasa kokku ne ho ede eka ho na enchiremu a efre akwada no ho no ye makela no e no mekenkan bi ede ema mo no na ne fie ra ne landlord bia ya no wo motie ne papa wode edan ne ma wo mu su echiremu a ebra wade dan ne ma no na je se ye be me be fie obebe ma oba ne ntirene a ne nyina mu no ka che oba ne se won ko no konko bo eye aposifo amane a che se abaye yi entu eye ho no mo ne dei won ka eye atasefo ehun na abusuafo mmen kotie eye akwada no ensem no one landlord no e de no ne ye ba ye be de fo yi so no ye ne wo mo atoa eye enkomodidie no eso be 7 to 18 na mi anti ka se ni mesina mi koda ni mi post ba no ni mi kunu ni konto kwa ba mi e de mi chiom na mi ko she de na mi tie na mi wo inside o na mi anti suma le ba so boy ni se o me frame mi ti mi ko e no se pay bi wa bu ti mi fa nkogu ko la no so ti e ba be na ni mu ho no bai ba ha ka che mi se mi mesina mi koda ni che na ena umacho obeko me mama mo se ntimi mesin kwala nche na kwala nche ya umacho so na so ba se no mu na ntina ye na efent mmeda nche na bisu ntimi kwala nche ti eba na papa ndi tokwa na hamsa ri
It was mom saying got talk with Tiacon, I know what's not bad. No, it's all time so me talk with Dinam County, Meton account, near Yakon, you have a penny few, be dodgy fire, pound for frost in the air. Yeah, Mushi, not come any dear, Chinkamani, poor Papa, no more cook, no more. It's a more by near the end, say, we have a pan neighbor, it's a meeting comes. Papa will be back, Robert did I say, oh, yeah, now, me I think as young, when I'm going so you just in your messing and continue. I no drink one of a shame, sir. A jar on your corner, Papa, a jar no buy. I'm from a picky corn, George and I bear my voice, no. Or did you mean attempt say, or you jam my 40 and or did not tell me what to me the baby almost coming in fuel. So did not tell me, Anna, me and Tinny Podcast, oh, few, to 7 to 18 na me antika se me mesena me nkoda nche me post ba no ni me kunu ne konto ba me de me chiom na me koshe de na me tie na me won inside na me antisuma de ba so boy this o me frame me me ko no se pay bi wa nti me fa nkogu bola no so nti e ba be na ni mu ho no buy ba ka che me se me mesena me nkoda nche na now much obeko me ma me mo se nti me mesin kwala nche na kwala nche ya much so na so ba se no mo na nti na ye na event me da nche na su nti kwala nche ti eba na papa ndi tokwa na hamsa nti osuma mse me nkoto kwa nti ye kon ono kotina be na no odidi nti okwatara mse me tokwa nti na mpe me to nsu account ni eko ya kon ya fa papa nfi obi e dodgy fa pan fu frost na ye ye mushi na kama ni die chinkama ni po baba no mo ko omukikem no mo ba nti omo ba ni ya de enim se bia papa na eba nti abara me atinka mse papa wo baba pe wa ba tete ayo se oye kwa na me atinka si yango na mga nso ni o twaso ni o mesi ni yango nti ni yakọ no di nkomo na kwache mse eja onya akọ no papa eja no bai on po ma piki ko no jojo na be my voice na no o didi mi anti atem say o jama for the and o didi na atem o ti me de be o mo kwa mi fio to didi na atem ana mi anti ni podcast o mfi to ka ni say be manti o ti nemra no na man ba ha e be chatu woman adamfo o ya madamfo pa e pen station ona o de woman brand say oni no kunu wo problem ba no kunu ha no too much nti me mpe baby man that time so no bi anti ase na me pe obi atena ase nti oba na me say okay and then bi wo ho na me de ma woman no nti me de ma woman no about 2 months later no na man ba ha e be chatu woman friend wo phone so me tell us bi nti me di campaign be ma kofi okoma man warning e wo fi so me pese me hu no fi abiom ina so omba biom nti be say 1 month later na dafo no frame say still man ha woman no ina me saba another time esa man won no so omba biom nti the third one oba na me bisa say the general oba you no say oba man mba talk morning na me say okay no problem nti eche no saba no say woman no wa ha no na dafo no oba no pampam no na woman friend na woman no we wunu e frame na me ka say me new around me 2 kwanti onko police station no ko report obi na nemra no na man ba ha e be church woman adamfo o ya madamfo pa e pen station ona o de woman brand say oni no kunu wo problem ba no kunu ha no too much nti me mpe baby man that time so no bi anti ase na me pe obi atena ase nti oba na me say okay and then bi wo ho na me de ma woman no nti me de ma woman no about 2 months later no na man ba ha e be church woman friend wo phone so me tell us bi nti me di campaign be ma kofi okoma man warning e wo fi so me pese me hu no fi abiom ina so omba biom nti be say 1 month later na dafo no frame say still man ha woman no ina me saba another time esa be man won no so omba biom nti the third one oba na me bisa say the general oba you no say oba man mba talk morning na me say okay no problem nti eche no saba no say woman no wa ha no na dafo no oba no pampam no ina woman friend na woman no we wunu e frame na me ka say me new around me 2 kwanti onko police station no ko reporter asem no wanko maso ne moni ekokotie ye ensem no ede eba ye eno na tese ye papa wo no anka se ku ne yire
na chese wo wie ye ono ankasa kwakosen ye ne ho no efia wo mo etimo no be ne fiewra no e ne kasa ye ne akwada chese ne ni hu nioma e kwa so ni nyina abie no so ono so e de ne nsem no tudwa timo sa akwada no waboto pa eyie an akwada chese wo 18 years o e na wa hunu enioma we nyina enti o be nyina no den e na wo baba be ye wo be nyini ababa dane eye o ye tutrani anase wo be nyini ababa dane eye eden abusuafo mameyafo e wa idea na ne ye mbo emfa ewra nsem no no we dem de be frɛ ye empress and esom empress menu aba awarimu ensemo ne enwoma efri emu ede ebe akwade yi nsem ode abetu edwa wohwa eden pa na abaye yi obetimi afem by this time trauma abaiwa no fam no ano odin anya ni school kokra no ontimi nko school because on concentrating okay adenti na make asa e fan obuo hu wa hu so wo experience obuo a sister trauma wo fam no e too much okay me maame a owo me na oyare wa yare ache to obedi maintain e na owu wo me de ahene machi na sister e dan na me tim no me ame dan no me koma na me suro na wo suro me wo ha incident na esi ye no na aba madwe I feel of a sudden na me dwen owu hu nko a woni me kasa se ya me hwe wo se ya keke but madwe ne nam incident na esi ye no so I feel na madwe ne nam ne ma emfata ho hwa me po amanyi yo na akola ketwa we ewudi ankasa ye twetwe nipa se mayanka fo twetwa na ntwinam ne de akoye live soup enye easy enti no ne me kacha kwala no ne maame anasa busua wo firi mu ne sofo ene se one pet counselor bi a oye good ne nyame suro ewo ne mu na onfa kwala no mfa entity ye mu nkyerɛkyerɛ mu se ne be ya sa osuro be se wa be suro be ma eya den se aware akwala no be ware okay because ne ne anta na se ne maame na famu na wahu ne ti no emma na ni jeso ne be ma betina okay anya obenya trimpo bi afa mema enso na nya saa no bia etie enti so wanya ofutufuo papa amfa na mfam ene mpaebo a ebeya den ena ne wa fam no so no obonefo no betimi anam so ayusu girl no de adie okay se counselor na ode ne be fa counsel mu no so nya nyamesuro ni pa wa hu obetimi counsel obi no wase no obi so timi counsel obi no waboa eno ti na meka se na wofo abusua ene na sori a okosofo sofo make sure say odi nani bedi akola na chi no waboa ne mpaibom na the bible akyerɛkyerɛ no enti sa akola no benyi no obeye memasem o na memasem na obeye no so no ewudie nko na obedi ewudie nko na because of the wahunity because of ne wahunity because won say meme bia ye wiki do betimi eku na at any time enti ane pa obepoison cry instant ye yamon pentua di freduane ma na okọ eno no be delay so in such a way say send the hotel la pa no atote no okọ pa no atote no okọ pa no atote enti no agise wo boa akola no mani free sa situation na ogwo mu no na enye easy ne wahu no anu onten odifo aware e do and die affair say on Paul baby mu a enu nti ne chese anase hu so oba ne be ma kasa wate be ma ne say oba nya call wate say one be ma kasa enu nti je so wo fase kan eba ebebe twitwa no anase wo ba ebebe ku no e ma no eyeyi den na say aware no e de eye dodo na ekomu o ware ye ne ya na wan ware ya ne ye sika me da se aware de eye pa because Onyankopon se enye se onipa enko etina na obeye ne se so boafo amano on see you see enti aware na ayekomu no se wanya o se so boafo a eno na ya na yehu saa eniema we see okay enti no aware it is not enye do and die affair that be eye odo me hia o me do me pe o ye hwe ye no ye betimi abobra na ye kan ho aye de abum enti Onyankopon intent a o de hye aware ne de e ade a eye pa na ye nso a ye wura mu no so ye hunu mu so hwe ye nso a no so ye de eboa ye but ekodu ba bi se akodu pempen so sa afedie okun ebam na aware ni focus no a Onyankopon kasa e de to ho se
emeyensa na ho emenipa no na sa focus no it is what is shifting eba saa ana na yehu saa ne ma wode ya ebie now the menti meka no say on say aware no kodum pempenso say na wo fin say oba wanyakọ eda ya wo so hu say before wo be ware no no onamfo onkofo no mudi nkomo eni nti wo ya obema na hu say wo yebe edi secret enkomo bi a awo say udoso no na wo hwehwem na hu say ade enkomo na ekoso my dear na say ma hu say course ya wo ye die ase ya be ye mmoroso na nyanya bia mpo onipa be okra na ono ne ye de edi nkomo so no oba no e wo that rapport na e wo san kita hode ya edi enu a na oba no nsusu empese odi bibi be de e be sie wo oba ma no a oba omposo odi bibi be de e be sie wo ana oba bibi boni bi aye de anim e wo nkomo na we de odi enu ho no oba make sure so be church nsemu di aye de e de a kire wo now obema no church o sansem no so ye de kire wa twase wo so ye de unya abotre na wo ye hwehwemu se ampa nsem na nipa no de o ka ne kro bi ye de ewo mu ana ne kro bi anya de enim enti se o church o sanema wo nyina na wo feel se no nsem na wo ye de o ka no ne kro bi ye de ani ba bi ana ne kro bi ye de o ba bi a wo so unya abotre na ono oba no ye de akasa for all you know ebi kwa na ono na ofa bi na edi nkomo ebi kwa na oni obi a o pe adwuma bi ama no na ye de na edi nkomo ubeda ya de wo mu disa obufu ana okuku kotua so kosole kotua so dendende na akotwe sekan e bi twitwa no a onwe ya na ye obi de hye wa ye de wo se no oh na aware susu de ya de papa a esiese de nipa na manim be wura aware mu na awiye ebe de ebe kumi a na kyese se na ya ka no ona mo buta ye de edane adinti no me de misusu sasa o ware oba kodum pempenso ana aware fom ye de mote kodum pempenso na ekodu bibi se yi a obusia the best answer be fa no o de makwa de kwa busia se ne be ya enkodu pempenso a ye nuane mu di aye de akwa kodu okay nti aware de sika enye ntokwabo atwede bo dabi always sane ma nyina betimi aye de ebetimi asisi nanso esisi a na wo se nya abotre na yedi aye de atu de ye de eda na me ka se bi se we mu nyina chi no ho no aware wo se ye ware no oname akwa so okay sika bema osu awrade oba osu awrade it will be very hardly say be hu say bema osu awrade atwese kan awo ne yere so oba osu awrade atwese kan o ni kunde ya eso let's not forget to say we are here kan one semi abetima the opposite side and ya hu say bema but e ma bebrebe won so so e de mema so e de oba bi an twin scissors and fa kulikuli akrante enkwanye ntia and nti ye hu ni say mema na yesa e ma bi nsu ye de eyesa niama a yenya abotre ne yesu anye hwehwemu a niama a ma binum ade onukunum ye de efom ye de ewofie a always bia na yaka domestic violence a aya na yese mema no na de ma na ye de ego turu but e ma binum so de mema so so ye de ego sa niama yimu a ya nhwe yi a na ya ndoso na ya nsua ne amom pini niama binum a wan we ya na ye de we are saying things in a wrong way and intino we oba we bema ufin se ba bi aware an ayede akwakodu no the violence is becoming too much also yede utu de ya utu hunfo se ne be ya we abusua de ya echena nko we obi de hye echena nko ne maseka so to twitwitwa ne ane de ne de ntwa yi nti aware de ye komu ekoye enjoy ye nkwa aware enkoye de ya enkoye de opens yo Abesim yes share a year landlord needing nsem to jam na che say eye ne yonko a enanso enu tema ne di wo hu ehu oba na wo ma wo mo edan a wo mo atim no dana ne yonko ne frene ka che ne say ane aye oba no ne kunu bebe threaten no e ma landlord ni chire ma wo ka chire abaye ya say wa ye nyame dey say onko eye police for akache no onko report issue ne fanche be ye a police for say be ma ne be fie ho e bebe threaten no enso ni nyina wanye dey nti na ya na ema bi no wo ha ye bu no wo fie ye na yakayaka de enso wo gina ho say me de misuro me kwa kan be hunu na che say ye de yense betete me so an abaye we ni kunu ebu no ne sise ni se enu ti na che say wakana no atum na wo endio kopem say ebeda ne eye awudi me nua ba won say ma no odo aye wo ma ye kunu eye na ebroso okay ena eye hardly say oba ni kun niam bi a wo be kwa bonten eye hardly say obi hu so oba a report ni kun
ama police CDC ne so for kra na say ne meko pani na sorry ono ane maami mpo ontimi ni nkan na waresem okay yasisa wo kwa ware a ne ebesi no esi wo ni ukuntam enka mu mienu edan na amuti mu no eho empie abonten okay but edru baby a ewo se uma ni pie obesisa yo obesisa oh mi obesisa obesisa na aye too late obeya we free mu enye ni wo ni wawu abeto no hwe wudi aye di no enye saa na nyame ye senka on free asasi so okay enso no hwe aware ni akwakowie no dade ye kasa no se aware de nyame ammo ne se emeye se ne kwan no ye different na wunyamra nso ware o Kristo ni a wan kasa no hu sen yes eno ntina ye tufu se o Kristo ni bomodi asa oba ware obi a oti nyame so mase anya hwekra ni bufu se den kra obehya ne ho so na so ye wo individual differences obi wo hono mo a owo mental problem obi wo ho a na twen no e ka no kakra but esan say onyi ne ho a onnam abontinti no eya na ye hu na no obi ka se wo se Ghana ha se ye befu adwuma ma na say ye be ye den kra wo se wo kwa salam na ye check we ye okay and every month bi obi anko check ne de because obi wo ho a naturally no se ni bufu a ontimi sha no kaka oye niam basabasa na se ni pa bobi sa say enti say your ba ne bank waku no akwala na no wo ho o try say o save maami na nkode ne befra because abana dwimu na e wo so ye obo ha ne bufu na wo kon say wan hwe nso ngumi so ade me honjo sa enti be ma no ba no ne nete no ohun say ni kunu wo the kind of abufuo bi a e ba oye niam basabasa enu nti na akwala na ka say maami ne ka say omra no meda ne nchen because no hwe say e bia na nka e yobro and no bebo no but akwala no ha nkode nani beto but esan se abrante na hasanu ni bufu anyama oye me hu se eboro so na maame na wo so nya kokuduro na nka yetu ni fo se report no enye police kra na be report a ka kire o maame ana se wo papa ana se ka kire obi no ne be ma ne nya den enkasa na sa wo hwe na sa ni nyina emwa odi a enye na se eye best sa wo ne be mate anasa woni obate na se nipa hu so ye very abusive me nka nche o se jaya ware but ekwan a wo be fa so a wo be ye free na nipa no e be sesa na brabo no na fa so na nipa no sesa entisa wo betna sesa ni obi hu ani se wakum erei ofri awale na se koya anka is better than owu a wa face okay yo ye nche ye de nkomodidie no ebeba eye na wie ya enesa na ye de esie na ene video bi a chese ye de etwato ni abrantie bi de say de Ghana jayo aha ye de ankasa obi asori a enam sa befofu ye easy wonya kasa wi a wo nensem obeka say ye awudie nsem say ye nsemu say ye de yan holding responsible yan holding the responsible with a yen speech into obi asori a na chese wo kan eye bibia a chese wo kutatuo a wo kan kran kasa e kire mu a chese wo a chese wa ye a chese waso aden na abedi nchim de na ya chese ye be kum nyina na emtuafo yenko ne ngonguti abrante na ensem no emfa emba ne ba ya beja for the womo e final word studio na chese ye de asia enesa eno olodi no eno olodu no na shem pra akoke afeti ese mo babeka firire mo fe mo ni ga si eto wa de pele lu ya mi drive on side Allah walai kiremo fresh sambo video no biom ne yenti asem na wo ka no yeah even the last end the kwani o camera for kill them all enti yensantie ni biom kiremo drive inside Allah walai kiremo eno olodi no eno olodu no
na shem pra akoke afeti yesi mo babeka Firi mo fẹ́ mo ní kẹ́ ṣe ètò ìwà ní ìpínlẹ̀ lókùlù yẹ mi drive on side Allah wallahi kill them all. Fresh sambo video no biom ne yenti asem na woka no yeah. Even the last end the kwani okan for kill them all enti yensantie ne biom ya muamudi mani ekokọ hwe ye no hwe be manim ne na bodwe ne chese ensem a wo kan yi a na chese sei emabunu yi ekwan a wo mo de wo mo ewre na nneoma wo mo de wo mo ewre mu ene nneoma wo mo eyeyi nti ebesi ye ho se nti wo meyi ya wadachi ni na den ena eye empanifo so anamonto be no wo mo etu ede efa ensem we ebi esei enwo because enche ye hu nkwada bia na chese eye manufacture guns yi bie womo ekure bie brad galamse won sansem sorry ye womo eba ye bebe twitwi tuo se han se yampene ama ma anya galamse de na chese etuo na omo de ba kwa eye kwan so ne de keka wa chese na dodo na susu sanka we kura mpo no ebe na nso ama posifo a bambo adwuma ye konka be sori waka na ne nkomo bo ewre nkurase na o ma hwehwe sankrofo yi enso so ekoko wi akire no na wo mba kan ye se ane enkwada no na chese enye yi bia no womo eye na ye jese show bi na womo ye na enye chese nye tu ehu bia na chese aka no basasa na ye ja ede ayede ato eye ho empress we dey midi every wo so no na ye de ko eye wodi fo so na chese wono wa rapid bibia app na ye de asi enyoma ekoso ene ekwan abranti etimi kura etuo ede onya wobi etimi gina wo video no ema wo sinye kukudo esa de betu social media platforms no is it because of say our security system is loose ana near a wo no say na wo say Ghana security for no say near memu one social media and among for the children what kind of behavior more sure omusuban say na esifati okay Shadi ani pa ya ye wo fi se tuo no se odi shutu obi a wontimi shutu no obetimi a shutu no simple enti oni pa say no awase ya che no baby o esafata say ya de ne to no ne de na to before it's too late wa start ene o aye video e de ato public obi ehu se ochina bisa ho se den no be ye obetimi so shutu obi ma ya video no na no so odi aba beto ho no mo enti misra Ghana mpanimfo ene Ghana bambo dwumakuo say wo hu san niema bi san na mo won fan dia akoro because se bibi obi si obeye wo a wo hu o kire bibi ma wo ansa ni friend ka so beto bobo na chese ne nice bibi so enti onipa a oti sei no o kire wo se bibi sei wo mu obetimi aye enti preventing from say obeye and train ema ne nye ansa aka say ye ko hwehwe ne kira kwan de bia ye twem and then you dey to social media you betimi trace na na ya kye no na ya stop ne ntem a obetimi training grofo our friend so be na video na video sa no video no so no eye bi ento ano so bechi na no so video no omo ye gang omo wo ho no so ni nyina eno na beti ni ya shoot obi ya robby obi ambulance ya robby omo sa niema we nyina kakra ene de ba enti it's high time a police for omo di omani ko all round send medi kan e kan ye no ma won site omani nko ade ba koso da bi a ebetimi afia ba enti wo make sure say wo be hwe ba bia tokuro ni nyina mu am sana eno be boa mo madwuma no ometimi aye adimu ama ye bambo ne so no akogie e de amaye na ye man Ghana aya sundue man se ne yetie no yo empress ye beda wase wanu hwam odifo onso so de na betimi akadia fa na ne o final word so de atoso na o number so de aka ho e de amahwefo sika me da se bebre de me ka kakra afa papa ya na bodwe se no kasai sani empress aka no ye nche no we ni kwa say ye waste time kra babi o bia no se bambo adwuma kuo no e wo se IGP o hwe chese security ayini agencies ni nyina omo ye omo ye koso wo social media nyina omo hu nti e wo se babi bia papa no bia na ye de ye nche hwe sankofo bi se no obehwe mehwe no omo training kofo Sika me information bi sesi ai. Okay. Enche kra. Ghana oman mu hanu ukota krade a. Ye sidan kakraka e wo ho. Ye training nkorofo sane ye si bu nkorofo.
Fraud. Fraud. Okay. Me no ka say o ma afro de obi ma me bi age ni sika so mo de ne ba e ko soja. Yakwachi no. Obi nso ba wo ho no a ono de onim sa ne ba ko soja. Ye de wura fie ho no sika. Ye twene ne kwan a obefa so a obeti yakwa abonten akofro de nkrofo e do mba ye de e do mba. Every week bia ye ma akoda bia 400 Ghana cedi. Yes ka to abosomi yesen. Bosomi yesen. O ma me unu so atua sika no panimu bi so onfa wo ba enko military. Sa omoma ne nyema nyina so to nyema ona message say ya fa oba no ya dade nyina no na omma trunk so bibia so okọ no takrade efie onu su na de ku brai no so ko hu say nkobufo bebire ho no ne time 18 years 22 40 say boys bebire ho no mo a omo de omo fin so mo military school ba omo nim say dwuma se ne ye de ye to omo ye de edi eni ti Ghana ha no I was say a police for mpanimfo no etimi mo dia ya mo me so sika asema ne no kan no ye kohwen na police ni panipa ni monipa o ye sa aya wo me make call ama onipa ne ba ye ama me ne sa ye de e kan ni sika wa 250 million titi sika se ne be ko military say ya sa police ni pani and far phone a free onipa no a odasa akofo ne dia ya no that's information me could see here enti sani pa we ya obeto so obeda social media watwetwe tuo ni we ya bekum na dade nyina no no nko a already no he has already trained some people they are in the system ya chinwa odo bo hu se ba bi bia what training ko fa oposi omu bia obo bia because one person no nko fa sa city that is it enti Ghana a police for enyo madwen se a soldier for enyo madwen se ade na papa na abeye no ebi asabio odidi ami bi akoda soda ye bi na odidi agro da bi ade awaye hwa onipa ho no de bible say de ano de efiri akomomu ye de eba no na ano ye de eka nti onipa bi awo no mo ade bi onipa bi aye bi no adwene ho otrase asusu aye adwene ho aye de ebi anya san ko nye de o meye nti ye nche no a ni omu bia no ebeye de abeba midi wie no na me ka se Ghana akunkum adoso hwa eno a me ba bi fra me afri sapema ni area mu e fa ba bi Alabasta area o se anopa o kokro mu do hu yan se moja adaya okada guy bi na ono ankasa ni police a friend so do mu ko ba bi oho no ma no je ne phone aje ni moto ebubo no butu nyame nko a ka papa no ede ofiri awudie na ekoso o man Ghana no ya ede ya doso sika a enipa epe enipiri a over na enipa ye e chano da kam ne da nyina na ekoso masana mo nyina ede ekoso nti yesese bambo for no a police for soldier for ne da omo nyina for mo na nye de ensi for Ghana me hu an so ntimi ko Wamana so for nchom se ne ya fast Odi for we ya wachi akwan no sika me wie ti ye nyina ye de ye hye na ma ne de ya enso an se Ghana mo ntimi nye de ntimi ko abrabo o sase a no fiti ani wotu aye da ya kombedo ya ko ya sofo kra no ba bia ye nyamedwuma ko du ko to do bi ahosa ye de eba na so peje ani ye de echi Kristo ka so komodi ye ni de aye fasting na sini nyina mu no onamema ekwa ebeda ba bi ekwa de ekwa eni nti esem se obi a hwehwe awurade na onso awurade on fa no nya ye de ama Kristo na enne na wusu o chena bi se de ebe ye de ebeba open me sa onemi bedi enkoma a obetimi afre me e wo number we eso 0246 426375 0246 426375 aya counseling aya bibia o pese onti ase bia ofra ebeje osune no Yo, odi for ya beda eye wasi ebebre empress nsusu nyame insha say yetunsa ede efremo mampupu eye muti na mo ne ye ebedi dwuma no ema no eye efe ya efra nso amohwe ye ema ne de ye dwumedi nsusu etimi eye de ekoso ne nyame insha eye mu nyina de mahwe no onfa enhwe anemu emfa emam na ye di ese no mekai mo ese follow ye on ye Twitter page so ni IG page so @tumagh_Facebook and so @tumagh na se
me a notification bell no so me so send e be nya upload video bia won so wait me notification e wo phone or laptop and as or tablet so na share efama eye afofro on all the social media platform so media ene eye ekia sikapa enchiakese enkoma me cameraman Jansen Jamaica me director Ben Bruce ena ebiemo so me engineer Andy Teflon nyame enshamo bebre aha enam demo esi desene yebesan edi ehia ebi makram. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a ban equipment apapa, a chair for my quadrant awardisium, any air conditioned room there, a ban media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a coffee pipe junction. For number ne boisio, na one casa fre, na mo beyond that one, na mo be casa me frama, one casa fre, abati.